Kunabantu kakhulu bakhalelwa ingoma endlebeni kakhulu ngaso sonke isikhathi. Cela noziphi isikhathi kusuke kukhulunywa nawe ngaleso sikhathi. Angithi wena ufuna ukuba ume-onika webhayi, ufuna ukuya entabeni nasemanzini, noma ufuna ukuphupha in order ukuthi kukhulunywe nawe. Ifika ingoma rona re bana ba metsi re phela, re bana ba moya re phela ka metsi. Hayi kodwa uhambe uye kubabudladla endumbeni kababudladla. Mari ingoma iyasho rona re bana ba metsi size sikujoyine makube sayitana. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya, Onika. Please don't forget to like and subscribe, and also you can join my membership channel for exclusive videos. Onika uzokhuluma ngabahlabeleli, izingilosi zabahlabeleli. Lapho ngifuna ukufundisa kakhulu phezu kwesimo sokuthi ama-pillars kaNkulunkulu noma ama-pillars wamathonga ahamba ngamabutho. Namhlanje we think ukuthi isonto limiswe ubishop kanti limiswe abahlabeleli, ingelosi zabahlabeleli. Kukhona inkonzo kuthiwa hayi lela nkonzo icula kamnandi kodwa i-preaching yakhona iyabheda. It's highly possible. Abantu namhlanje bathi hayi ngiyela ingoma kuphela. Hayi mase ifika ku-preaching ngathi ngahlanya. Noma uvele Holy Spirit disappear maqala ku-preachwa. So it's happening, it's real. Kukhona inkonzo namhlanje ezengoma kuphela. Umhlabeleli, ingelosi zabahlabeleli isiprofita esikhulu abantu abangasicaphelanga. Kunabantu kakhulu bakhalelwa ingoma endlebeni kakhulu ngaso sonke isikhathi. Cela noziphi isikhathi kusuke kukhulunywa nawe ngaleso sikhathi. Angithi wena ufuna ukuba ume-onika webhayi, ufuna ukuya entabeni nasemanzini, noma ufuna ukuphupha in order ukuthi kukhulunywe nawe. Dala beza kuwena. It's just that you don't pay attention. Bafika ngawo umqulo, the only message awuphuphi awuthini, but the only message kusho ukuthi okwazi ukuxhumana nabo ngabo is through umculo lo ofikayo ngaleso sikhathi. Kufike nje ingoma ethi mana njalo Nkosi yethu. Ngaleso sikhathi kukhulunywa nawe ukuthi manje kule ndlela okuyo ibambe, qinisa. Kodwa you will sing it without even knowing ukuthi kukhulunywa nawe ngaleso sikhathi. Ifike ingoma khirima njalo. Ifike ikhirima njalo. Already seyakusayinela ukuthi hey papa mandoda. Ingoma nengoma inengelosi, hamba nengelosi. Kuyafika uthi uzama ukukhuleka kubophe kanti kufike yona ingelosi yomqulo. Uzizwe sowuqula. Uyizwile kahle ukuthi itheni? Uyizwile kahle itheni ukuthi ikstoppa right there ukuthi ungasathandazi. Ikstoppa right there ukuthi stop ungathandazi kubi. Uyayizwa le ngoma ithini? Ithi qhubeka qina ungasabi lutho. Ithini le ngoma ekhulumayo ngaleso sikhathi? Ufikile umhlabeleli. Yingelosi abantu who don't pay attention to. Ohlupheka nje isiprofita uyasithola through umculo kodwa awulaleli. Kakhulukazi abantu abaku-music industry, they think ukuthi angazi amadimoni la abalandelayo. Kuyaye kufike abanikazi baba izingelosi zazo ekuyizona esibabiza ingelosi zabahlabeleli. It's just that abayikhulumi leyo nto mhlambe imfihlakalo yabo, kodwa definitely while they are practicing
bacula kuyafika laba bandlula emhlabeni abadala owazi kahle ukuthi wayeyi-celebrity icula uyafika kahle azokupha amandla uzivusa ispirit sakhe so ungadideki kakhulu labo uzokhuluma ngabo so iy'ngelosi zabahlabeleli please pay attention to them not always ngisayisho I will always preach it asikuyoshunqisa impepho sonke asikuyolayita ikhandlela sonke ukuyothola umoya oyingcwele eBhayibhelini sonke uma unomoya oyingcwele ukusebenzisa zonke iy'ndawo you accept ukuthi as a person ulidwa yiy'piriti ey'ningi nesokukhohlakala sikhona nesokuphuma endleleni sikhona kodwa uzosicaka uma ufuna ukuba holy kunganabo kusho ukuthi ungidlulisa sonke kula sibona khona ukuthi akusilona ikholo langempela akahambi ngendlela kula sibona khona umoya oyingcwele awufuna umuntu ocareful akufanele ukuthi manje we all I guess have ispirit sakaNkulunkulu whether you like it or not mzalwane whether ngiyaphahla whether ngihamba intaba ngiyoyenza ama-rituals ami akusuwo ozongitshela ukuthi uNkulunkulu ngimkhonze njani lapho-ke kwamele nje straight nizibeke khona nisuke emabhozeni kube uye ozosibhoma makafika uNkulunkulu ukuthi awuyenzanga kahle so ingelosi yabahlabeleli i-one of iy'ngelosi eningazinaki loyo ngelosi yomhlabeleli ifika iyaduduza i-change i-state of your mind la sozitshela ukuthi kuphelile khona yona iyokukhumbuza ukuthi akusukuphelela komhlaba lokhu qinisa fasa kukhona ingoma ifike ithi likunutu limurena la uthi usamamela kufike iJerusalema entsha uthi usalalela ingoma isiprofito esikhulu ingoma iyalapha umzimba nengqondo now le ngelosi iphathwa njani umbuzo iwona kufanele nobuzo le ngelosi ama-signs akhona always umuntu ofuna ukuhlala acula sirasela ayifikelanga thina uyasirasela phela kodwa mayifikele wena uzothi uthi uyayicula uzokhona ukuzibamba uhambe ekamereni uyokukhuleka lapho uzobe so responda kubo ukuthi yes I recognize you ngizwile ngo-message othize nothize phezu kwayo le ngoma obuyicula le ngelosi ayifuni umsindo yomhlabeleli ifuna ukulalelwa same applies nazo zonke kodwa namhlanje ngifuna uhlukanise ukuthi dala namhlanje uhlupheka nje dala watshela ufuna umme onika nje ukuthi azokunceda dala waphiwa isiprofito ifika ingoma rona ribana bametsi riphila ribana bamoya riphila kametsi hayi kodwa uhambe uye kubabudladla endumbeni kababudladla mari ingoma iyasho rona ribana bametsi size sikujoyine makube sayitana kwa-spiritual world akucedwa isikole esingapheli asifani nekhosi yala emhlabeni the more uloku ungena kuma-problems asizikhetheli they come eventually so as inkinga nenkinga masilokhu siyichazulula kuqhamuka ezinye so kwa-spiritual world asiyi-relaxed zone kulaba abathi kunini well I'm sorry to disappoint you akucedwa as long as uwazi ukuthi wena you've got ama-principles nama-rules empilo yakho
angeke futhi uyikhawuntele ukuthi iphela nini, ngoba ukuphela kwayo ufa kwakho signed, declared dead. Emakhosini Thokozani Camagu Lesedi Kganya, ingelosi yomhlabeleli ayifuni umsindo, ayifuni siphithiphithi. Hlala emkhulekweni, nayo uyahamba uyoyibiza ngokucula lapha entabeni. Problem ukuthi ngizoyibeka straight. Problem ukuthi nje lenkolo le esintroduce kuyona ekuyinkolo yeBhayibheli akusiyona yethu. Fact remains, si-adoptile. So iye yasifundisa ukuthi singaphumeli ngaphandle, so connecta ne-true spirit eqhamuka from ezulwini iyehlele kuthina. Iye basifundisa ukuthi sibe programmed siyithole under i-roof. That's why namhlanje iy'piriti we are possessing each other ngama-spirits phakathi kwi-under i-roof. Kodwa umoya omubi uma siwubiza sisendaweni efana nehlane, u-easily to escape, ungasabuyi phansi kwaleyo roof. That's why namhlanje we experiencing ama-problems. Umuntu akasayi enkonzweni ngoba ummezi mangimang uyitse ehe le kgare ka ntsha tšhelete le hayi ntshe tšhelete. That's why namhlanje abantu bangena iy'koloto abahamba ihlane. Imagine esontweni unesikoloto se-6 months back. Wena by the time uthi bo-relaxile udinwe umhambo lapha esontweni, by the time ubuya kuthiwe ukoloto izifu eziyi-6. Usazokhonza. Hey. Ayikho lapho ingelosi yomculi. Ngicela pay attention to it. It exists. Iya-exista and ingayilungisa impilo yakho. Emakhosini Thokozani Camagu Lesedi Kganya. Please don't forget to like and subscribe.